Tabahaje niwe mwese canke mwaramutse bivanye naho buri umwe aherereye ubanywanyi mudateba kubana natwe ngaha turibonesha kuri mwirugenge bakiriza amakuru atusuye abarabana n'umutekano politike ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi ku muyingamo wo kuri uyu munsi wa kabiri w'indwi ku igenekerezo rya 27/02/2026 aho tugiye kurabira hamwe ibiriko birabera mu buseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Kongo. Kuri uyu munsi wa kabiri ku igenekerezo rya 27/02/2026 umwaka urashize igisagara cya Goma kigaruriwe n'inyeshyamba za M23. Ni imirwano ikomeye yabaye ndetse n'ibikomeje kugenda biba ndetse n'ibikomeje kugenda bigaragara. Mu kiganiro kirekire Corneille Nangaa yatanze yagarutse ku bikomeje kugenda biba ndetse n'ibikomeje kugenda biboneka. Reka turebe byinshi byaganiriweho, turebe ibisubizo Nangaa yatangaje ku birebana n'ibiri kugenda bigaragara. Bakaba rero bamubajije bati umujyi wa Goma mwawusanze mute? Ubu hashize umwaka muwufite mu nshingano, imirwano yararangiye, ubu niyo musubije amaso inyuma musanga ari ibiki mumaze kugeraho? Yasubije ati imbogamizi ni nyinshi. Ubwo twageraga i Goma ntabwo twageze nk'abantu bagiye mu misa, ibibazo byari byinshi, twasanze abaturage mu bibazo, amabandi yari yakuyeho amazi n'amashanyarazi, bari bafunze za banki, hari ibintu byinshi byangiritse. Umujyi twasanze urimo umwanda udasanzwe, ariko uyu munsi kabone niyo izo mbogamizi nyinshi twafashe inshingano, twarebye by'ingenzi, twahereye ku mazi yari yabonetse mu minsi 3, amashanyarazi nayo byarakozwe mu cyumweru kimwe. Bijyanye no gusukura umujyi twashyizeho umuganda rusange. Ubu uyu munsi nababwira ko Goma ari umujyi usukuye wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Twabonye nubwo hari ibyo bibazo, hari n'ibindi bibazo by'impunzi zirenga miliyoni z'abanyekongo bavuye mu byabo, ariko ubutegetsi bw'Kinshasa bubafata nk'igikoresho. Nyuma yo kuzana amahoro, abo ubwabo basubiye mu byabo, basubiye aho bakomoka mu duce twabo. Umutekano wabaye inshingano yacu ya mbere. Ubutegetsi bwa Kinshasa bwari bwarakwije intwaro mu basivili b'abazarendo, abajura, abantu batazi gukoresha intwaro, habayeho kubambura intwaro. Yabajijwe ati uyu munsi mwavuga ko nta ntwaro zikiri mu baturage Goma? Ati nakazi kagikomeje, ariko umusaruro ni mwiza. Ikindi cyakozwe ni ugushyiraho inzego zakozwe mu ngeri enye. Mbere na mbere mu bijyanye n'umutekano, igisirikare cyagize uruhare mu kwambura intwaro abaturage, kurwanya amabandi no gutuma umujyi utekana. Uyu munsi i Goma urasinzira, nta rusaku rw'amasasu. Mbere byari amatsinda y'amabandi nka 40 volere, ayo ntabwo agihari. Abaturage bakora imirimo yabo. Twashyizeho polisi igira uruhare mu kurinda abaturage n'ibyabo no gukurikirana iyubahirizwa ry'amategeko. Uyu munsi Goma ugenda nta nkomyi, abaturage bajya mu kazi kabo bagataha. Kindi bamubajije ati usibye umutekano ibindi mwitayeho ni ibihe? Ati ni imiyoborere. Ba guverineri babiri bashyizweho, ba meya, ba burugumesiteri, abayobozi b'uduce dutandukanye bashyizweho, abayobozi ba quartier bose bashyizweho kugeza no ku rwego rwa nyumba 10. Uyu munsi dufite umusaruro ufatika. Ikindi cya gatatu ni ubutabera. Ni ibintu bikomeje, ni ijambo ry'Imana bivuga neza ko ubutabera buteza imbere igihugu, kuko dufite intego yo guteza imbere igihugu. Ni ibintu dufite ku mutima, niyo mpamvu tubishyiramo imbaraga. Hashyizweho komisiyo ishinzwe kwita ku butabera,
izarangiza inshingano zacu hashyizweho inzego zihamye z'ubutabera, ni ukuvuga urukiko rw'ibanze Igoma na Bukavu, ubushinjacyaha ndetse n'izindi nzego. Ku bijyanye n'ubukungu, abagenerwabikorwa b'umutekano bijyanye no kuba abaturage basubira mu byabo, ibikorwa by'ubukungu zarasubukuye, ubuhinzi bwarakomeje. Uyu munsi muri Ngungu muri Masisi hari umusaruro mwinshi w'ibirayi. Nujya kuri Grand Barriere cyangwa Bunagana, buri munsi wabona umubare munini w'inka zinjira n'abantu bari gutahuka basubira i Masisi bari barahunze. Muri Nyiragongo cyangwa se muri Rucuru umusaruro w'ubuhinzi warazamutse. AFC yatumye hatangira ubuhinzi bw'ibigori, hahinzwe hegitari 400 mu minsi mike. Ndabatumiye tuzajya mu bikorwa byo gusarura. Uyu munsi ibikorwa by'ubukungu byarasubukuwe, nubwo hari indi ntambara yuko bafunze amabanke mu kwiba amafaranga y'abaturage y'abanyekongo. Umwaka w'amashuri urarangiye, twageze hano hagati mu mwaka w'amashuri ku nshuro ya mbere. Intare ebyiri zombi zatanze indangamanota ku banyeshuri, ibintu byabayeho bwa mbere mu myaka 5. Umwaka w'amashuri wararangiye, undi waratangiye mu mahoro. Za kaminuza, amashuri makuru byose byakoze ibikorwa byabo nta nkomyi. Ibitaro birakora muri Kivu y'Amajyaruguru, ubu hari kubakwa ibitaro. Hari ibintu byinshi byakozwe mu bijyanye n'ishoramari, ibikorwa byo kubaka imihanda birakomeje. Hari ubuhamya mfite bw'umubyeyi w'imyaka 75 wambwiye uti umwana wanjye ntabwo twari twarigeze tubona abantu bubaka imihanda. Umuhanda Goma Warikare unyuze Masisi uri gusanwa, iryo ni ishoramari rigaragara. Umuhanda Rucuru na Goma nawe uri mu nzira. Kaba rero ari byo yatangaje kuri iyi ngingo. Bamubajije bati ibiganiro bimaze igihe kinini bibahuza n'ubutegetsi bw'Kinshasa, n'ubu nta musaruro ufatika bitanga, harabura iki? Nimwe cyangwa nibo? Ati kuri AFC twavuze kenshi ko igisubizo kigomba kuba ibiganiro bya politike. Ibikorwa byose biganisha ku biganiro tubyakira na yombi. Nababwira ku za Rwanda Rome, nababwira ko ibiganiro byatangiriye i Nairobi. Mu gihe tutarangije ibiganiro twahise tubona Kisekedi ari Rwanda atamenyesheje abayobozi ba Kenya kuko tugikeneye amahoro. Twagiye Rwanda, ibiganiro byarakomeje bigira ahantu hashimishije, atamenyesheje abayobozi ba Angola. Twisanze i Doha tujya muri Katari, nababwira ko ibiganiro bya Doha byatanze umusaruro. Ntabwo turagera ku musaruro ufatika, ariko hari intambwe yatewe. Iyo ntambwe irimo itangazo rihuriweho rye twasinye, ririmo amahame ahuriweho. Twasinye ibijyanye no kurekura imbohe za politike z'abanyapolitike ba AFC, bizakurikiye amasezerano ajyanye no guhagarika intambara. Inyandiko 5 zarasinywe, mu mahame 8 akubiyemo 2 yarasinywe. Kisekedi nta na rimwe muri ayo yigeze yubahiriza kugeza uyu munsi. Nta mfungwa n'imwe yigeze ifungurwa. Twatanze liste, nta n'umwe wafunguwe. N'agahenge ntikubahirizwa, nanone bikozwe na Kisekedi, kuko kuri we intambara n'ubucuruzi. Kuri we intambara ni uburyo bwo kunyereza umutungo binyuze mu kugura ibikoresho, aho ibi bibarirwa agaciro karenze cyane agakwiye kunyereza ibyagenewe abasirikare, ibikoresho n'ibindi nk'ibyo. Agahenge ntikigeze kubahirizwa. Kubera iki? Ukuri nuko dusaba Doha kugira ngo tumenye ko hashyirwaho urwego rw'ubugenzuzi rugashyiraho igice kitagira ingabo zikigenzura ku bw'ibyago ibyo leta ya Kinshasa ibyo yarabyanze. Duhamya ko amahoro azaboneka nyuma yo kugera ku gisubizo kiganiriweho. Bamubajije bati hari ibiganiro bishya Kisekedi aherutse gusaba bishobora kubera Kinshasa cyangwa i Rwanda, muzabyitabira? Ese igisubizo turakibona i Rwanda, turakibona i Rome, turakibona ku kibuga cy'indege, ibyo hirya no hino ku isi, cyangwa ntituzi icyo dushaka? Icyabaye nuko twahawe ubutumire kugira ngo twitabire ibiganiro by'amahoro bishya.
ariko tweretse Perezida Joe Lawrence ikintu tudakwiye kwibagirwa ko hashize umwaka atewe umugongo na Kisekedi wagiye Doha. Ntitwanze ubutumire bwe, twashatse kumenya uko bizagenda kuri gahunda ya Doha mu gihe tuzaba turi mu biganiro. Icyo nicyo kibazo. Ese tuzajya Rwanda cyangwa ntituzajyayo? Tuzajya mu gihe twahabwa ibisobanuro, dusuzuma ibyagezweho i Doha cyangwa byemezwe ko twasinye icyemezo cy'uko ibya Doha byarangiye dutangire bundi bushya. Navuga ko iyo tuvuga ibiganiro habaho intambwe 3. Ibiganiro niyo ntambwe ya nyuma igana ku bwiyunge. Bivuze ko mu gihe ibiganiro by'abanyekongo bose tuzaba duhari hamwe na za societe civile n'abandi bafite uruhare rukomeye ku buzima bw'abaturage batwunge. Ariko mbere y'ubu bwiyunge twavuga ko kuri iyi ntambwe ya 3 dushimira abayobozi bo mu madini n'amatorero, abakiriza Gatolika na Anglikani, dushima gahunda yabo mbere yo kugera ku ntambwe ya 3. Hari ya 2 kuri AFC igomba kuba imishyikirano, kandi imishyikirano irareba bafashe intwaro n'abarwanya bafashe intwaro, bivuze AFC na leta ya Kinshasa. Ibi nibyo turi gukora i Doha. Niyo mpamvu dusaba gusubira mu mishyikirano kugira ngo tuganire ku guhagarika ubushyamirane ku mpamvu muzizi ku kibazo cy'igisirikare, kuko AFC izaba igisirikare cyazaza cya Kongo. Fardc yitwa amabandi, si igisirikare. Bamubajije ati aho bigeze hari icyizere mufitiye ibiganiro, hari ibyo musaba ko byubahirizwa mbere? Tuvuga ku ngamba ziremereye zirema icyizere. Kubera iki tuzajya dute mu biganiro byo ku rwego rw'igihugu, haba Rwanda na Kinshasa cyangwa ahandi ntazi, mu gihe abantu bari gukatirwa igihano cy'urupfu? Ntibishoboka. Tuzajyaho dute mu gihe ari abenegihugu bagenzi bacu bari gufungwa? Tuzajyaho dute mu gihe abantu ibihumbi bari guhunga? Hari abari gushimutwa hakurikiyeho ikibazo cy'abarimo wabaye perezida w'inteko nshingamategeko Aban Minaku na Bwana Sandrine wabaye umukandida ku mwanya wa perezida muri 2018, bafunzwe nk'imbeba nk'inkwavu, bajyanwa ahantu hatazwi. Yavuze tuvuge ku bajenari barenga 40, tuvuge abofisiye bakuru b'igisirikare babarirwa mu magana bafunga umunsi ku wundi. Biratangaza. Ese icyo ni igisirikare? Bazakubitwa buri munsi, kandi muri abajenari harimo abategereje gufungwa ejo. Sintekereza ko ari igisirikare, ntekereza ko barenze kuba abasivili. Ibi byakemurwa kugira ngo habe ibiganiro by'ukuri. Ariko icyo tuzi ni kimwe: Kisekedi ashaka gutinza ibintu, ashaka kujya mu ntambara, ariko kugerageza kujijisha abantu yigira umuntu mwiza kugira ngo ashake intwaro yisuganye atangiza ibitero. Kandi rwose ntazatsinda kuko ntibishidikanywaho AFC n'ingabo zidatsindwa. Ibi rero ni ibikubiye mu kiganiro Corneille Nangaa yagiranye n'ikinyamakuru Igihe, aho rero yaganiraga ku bimaze iminsi bigaragara ndetse n'uko ibintu bihagaze. Ibi rero ni ibyo atangaza mu gihe bikomeje kugenda bigaragara ko ibikomeje kugenda biba n'ibikomeje kugenda bigarukaho byose bijyanye n'ibibazo by'umutekano muke. Roko Informa ku murongo w'imbere y'urugamba aratubwira ko akenshi bice biri kugenda byinjirwamo n'abasirikare b'Abarundi, basanga ari Karemi, basanga ari Fizi, mu misozi yegereye Biyera, ahitwa za Kadihira, hasi n'ubundi ku nkombe z'ikiyaga cya Tanganyika. Muri Fizi niho hagaragara cyane Abarundi bari guca na Karemi, bari kugenda bahinjira ku munsi ugenda uzaza undi. Ariko nanone ni ishusho fatizo n'ubundi yuko Fdnb iri gukeka cyangwa ufite ubwoba yuko uyu mutwe ushobora kuba wakora inzira ikomeye cyane yo kwinjira muri iriya misozi yegereye za Karemi. Yego, kugeza ubu ku birebana no kuba M23 yagaruka muri Uvira nyuma y'ibyatangajwe na Maître Moise Nyarugabo, nyuma y'ibyagiye bigaragazwa na Sultani Makenga, navuga uti
intambara ni kwihagaze kugeza ubu. Watubwira ko Uvira ku ruhande rwa M23 bayibona gute? Barabona ko ari ahantu bagomba gusubira cyangwa birashoboka ko basubiramo, kuko n'ubwo ibyo bitero biri kugabwa bigamije kwica intege kugira ngo idakora return back mu Uvira, itagaruka iturutse muri ibyo bice irimo yegereza Kakuku ya mbere n'iya kabiri, imisozi za Kamombo bumva bari gukoresha tactique bakagabamo ibitero, yabwa barira imisozi za Remera ahitwa za Kingwembe barahari, Ihande barahari, mu misozi n'ubundi yegereye imihanda iva Uvira werekeza za Kamanyura barahari. Igihari ni uko hashobora kuba hakorwa cyangwa hagabwa igitero gitunguranye ku ruhande rw'uyu mutwe, kandi gishobora kuba cyanatuma basubiramo, kuko ngo basubiramo byo ni ibintu bishoboka cyane, kuko ibice barimo si kure yaho, ndetse kandi biri na strategique, nubwo Fdnb nayo ikoresha uburyo bwose bushoboka kugira ngo irinde uno mujyi, ariko biragoranye cyane ukurikije uburyo ki uyu mutwe nawo wagiye kwitsimba mu misozi iri strategique yegereye imihanda iva hano muri Uvira, ndetse kandi bikanagaragara yuko nubwo hari abaturage bahunze Uvira, ariko mu makuru mpamo nshingiye ku bimenyetso bigaragara n'ibivugwa, hari n'abaturage benshi n'ubundi bakomeje gukorana na M23. Rero ibi bivuze ko ishatse kugaruka muri Uvira ari ibintu byakoroha cyane. Yego, dukomeje tukajya Baraka aho bihagaze gute? Mu minsi yashize imirwano yagendaga isatira iki gice cy'uyu mujyi, kugeza ubu uratubwira ko bimeze gute bwana Aimable? Baraka wenda usanga ari Makunji, usanga ari Marindi, ibyo bice byose bitandukanye uri mu mujyi wa Baraka, wumva hari situasiyo y'uko wazalendo zikomeje kwiyongera, Fardc abasirikare bakomeje kugenda bakora muvuma militaire mu masaha ya kumanywa ndetse kandi n'aya nijoro, banakangura abaturage bati muhumuke murwane na M23, dore yuko mu majwi anumvikana bo banavugamo cyane n'igihugu cy'u Rwanda, bavuga babwira abaturage bati muhagurukire kurwana. Mu bukangurambaga cyane muri Baraka nibwo bukorwa, gushishikariza abaturage ngo kurinda Kivu cyangwa se na Baraka ubwayo, ariko cyane Baraka imisozi yegereye aha Marindi, imisozi Makunji no mu tundi duce dutandukanye za Kabanja, niho cyane usanga hari abasirikare ba Fardc cyane hanigambamo Fdnb, ariko ibi byose bikorwa nyuma y'uko n'ubundi iriya misozi yegereye ku muhanda wa 5 uva Katongo, Gomba, Muheta na Kitu, umanuka gato yerekeza Buseni n'aho yegereye muri iriya bice byegereye za Makobora, nuko n'ubundi mu makuru hari aha hantu iyi misozi hagiye harimo M23. Niyo mpamvu bavuga bati n'ubundi M23 ishaka kugaba igitero iturutse Makobora muri Bufuruko, muri ya bice byegereye za Makobora, bashobora kuba bagaba igitero baturutse mu cyerekezo cyegereye Buseni, bakaba bafata Baraka, Igare, gufata imisozi yegereye Kabanja, Makunji, Marindi, yewe na Karemberembe, imihanda navuga yuko ariyo mihanda y'ingenzi yegereye imihanda ihuza Fizi na Karemi, ikaba yafatwa n'uyu mutwe wa M23. Rero twaduye n'akaga, niyo mpamvu ubwo bukangurambaga buri gukorwa, niyo mpamvu bumviza muvuma militaire ziri gukorwa mu misozi ya Baraka, urasanga ariko situasiyo ihagaze buri munsi. Hari amakuru akomeje kugenda agarukaho cyane arebana n'ingabo z'Uburundi, agira ngo riramwe muri yo bwana Karemba Aimable yatubwire z'umwihariko ku bari muri operasiyo bihagaze gute ku gisirikare cy'u Burundi? Igisirikare cy'u Burundi gisa naho hari inshingano gikomeza kugenda gifata, navuga ko nka 60% nibo ba Platoon Commanders cyane muri Kivu. Yego, aho usanga bagiye bahabwa inshingano zo kuyobora zifite n'ababaza rero cyane abasirikare ba Fardc, bakazigurira ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi, bakavuga ko arizo mbaraga Fardc yagira cyangwa n'umusaruro waboneka. Ugasanga igisirikare cy'u Burundi cyane gishishikariye kudeployinga abasirikare mu misozi myinshi itandukanye, yewe mu bibogobogo, yewe
n'ahandi hatandukanye muri za karimi, ariko nanone bakabikora mu buryo bwa kinyamwuga. Ibi nabyo biragaragara kuko kwa kundi bajya kubona barasa cyangwa batera mu buryo bwa avegerema, ntabwo bikiri gukorwa cyane ku ruhande igisirikare cy'uburundi, kuko n'iyo misozi wumva ngo iba yagabwemo ibitero, usanga abaparatuni commanders ku ruhande rwa Fardc usanga ari abarundi baba bateguye ibyo bitendo. Navuga yuko binagerageza no gutanga umusaruro mu buryo butandukanye n'ubwo abarundi banateguragamo, kuko bivuga yuko turi kugenda tubona ari abagiye batozwa n'ababirigi ndetse kandi n'abacancuro b'ababurakawe. Yego, ku birebana n'abaturage bahunguka n'abahunga byo bihagaze gute? Kuko muri territoire ya Fizi ho bakomeje kugenda bahunga, abahungiye Burundi baba baragarutse bwane Mable? Oya, ntabwo bagarutse, ariko mu byifuzo byabo bifuza kugaruka kuko ubuzima ntabwo buhagaze neza. Yego, gufasha ntabwo bageraho neza, ariko ntabwo ni nayo mpamvu akenshi wumva n'abaturage no mu misozi irimo imirwano ntawe utekereza kuvuga ngo arahungira mu Burundi, kuko makuru mpamo ngira ngo mwigeze no kubona n'abagarutse barahungiye mu Burundi. Amakuru baje bazana bavuze yuko ubuzima mu nkambi buba buhagaze nabi. Uyu ni umwihariko cyangwa se ni nacyo kibazo ubona yuko gihari cyane. Yego, turebye tugenda tugana ku musozo, ku birebana na deployment ubu bihagaze gute, yaba muri Sud Kivu no muri Nord Kivu? Ni nk'ibihe bice biri kugenda byongerwamo abarwanyi? Urasanga muri wenda Uvira iyo byo rwose ni ibintu bigaragarira buri wese ku ruhande rwa Fardc, aho za Kavimvira, mu misozi yegereye Kalungwe, mu misozi yegereye hafi na za Gatumba, mu misozi ya za Kiba ku ruhande rwa Fardc baradiporoyinga ku mihanda yegereye umuhanda uva za Kavimvira yerekeza mu Munanira. Birumvikana ko ari mu byerekezo bihuza umuhanda Uvira na Minembwe, haradiporoyinga ku ruhande rwa M23 iyo misozi yegereye Kingwengwe, Gihande, Kidira, baradiporoyinga muri Minembwe. Urumva yuko n'ubundi nabo icyo bashaka gukora ari uko bakomeza kwitegereza ibyo Fardc iri gukora kugira ngo no mu gihe batekereje kunyakura ibitero babikore. Urareba kandi nanone ku ruhande rwa Karemi naho Abarundi baradiporoyinga ndetse kandi abacancuro baradiporoyingwa. Kivu y'Amajyaruguru ho situasiyo urasanga ari Warikare mu byerekezo bya Pinga, kugira ngo iriya misozi yegereye Burayi, Marimo, kugira ngo bagotemo amakuru atatu mu misozi yegera za Karembe n'ahitwa za Marimo. Ukareba mu misozi yegereye ahitwa za Nyenzira aradiporoyingwa ku ruhande rwa Fardc, ariko nanone muri pozisiyo za Masisi, Kishanga, Mweso, mu misozi yegereye za Kinigi, Bihambwe, Rushebere. Urumva ko ari imisozi yitegeye Warikare, mu misozi n'ubundi yitegeye aho Fardc kudiporoyinga, mama ko tutadiporoyinga. Niko kandi nanone bihagaze muri Rubero, mu misozi yegereye ahitwa za Masereke, ahitwa za Muro, Kazinyonge, hafi y'imihanda n'ubundi iva Rubero Musenene hasi gatoya, hafi y'imisozi yegereye za Masereke n'ubundi hadiporoyinga. Ariko nanone aha za Katwa, Kabiyabo muri Butembo n'ubundi muri pozisiyo zo milimetero bike yusatira umuhanda Rubero Musenene Fardc kudiporoyinga. Rushuru urasanga ari Tongo, Muhamako atadiporoyinga. Kagera, Rwamarehe na Kinyamboho cyangwa se Nyakakoma, hafi ya misozi yegereye Ishasha muri pozisiyo zihuza umupaka w'igihugu cya Uganda n'igihugu cya Congo, haradiporoyingwa kugira ngo hagotwe kiriya kiyaga cya Edouard Fardc ishaka gukoresha iturutse za Beni ndetse kandi na Rubero, ngo hakatakamo 23 ibice byose baherereyemo. Nyiragongo naho nuko bihagaze, wenda mu bice byinshi bitandukanye nko mu mujyi wa Goma, Rusayo, Rutoke, n'ino misozi za Mukakasindo, imisozi yegereye Kayembe hose haradiporoyingwa. Ndi kubona ko situasiyo ihagaze no muri teritwari ya Masisi, zakirirwa umutekano wacyatungwa n'uyu mutwe mu misozi ya za Sake, Mitumbara, muri Bugembwe na Busangara, hano za Daraga na Marene haradiporoyingwa. Urabona ko situasiyo ihagaze muri rusange, impande zose zikomeje kureba n'ikijisho. Yego, Bwana Karemba Aimable, reka tugushimire cyane dusoreze ngaha.